Good morning, or in Denmark, as we would say, good morgen. It's what you would basically say in Danish, good morgen. Like I promised you guys, I'm going to take you with me on a tour to Aarhus. The reason is, and Aarhus is, another town a little bit south of where I live in my town called Randers. I'm going to a presentation. Basically, I guess once again, if you want to call it graduation, I guess. I finished my Danish courses. So we're going to go down to Aarhus and pick up my Danish speaking graduation papers. I don't know what the heck you want to call those. So of course, there were some people on the YouTube page and on my fan page that wanted to see more of the city and the town. So come on, that's what we're gonna do. We're gonna go take a tour, so let's go. This is something I would never condone. Please do not drive and vlog at the same time. I'm at a stoplight and right outside my home, but don't ever do this. Don't be an idiot. I'm a trained moron. Right now, I'm at a gas station. I don't know if you can see some of those prices, but the very last one says $10 or $10.25. Excuse me. We don't have $1, so it'll be krona. But this is how much the gas here in my town of Randers cost at the moment. So as you can see, I don't have much gas, so I need to tank up. But this is a good day to get gas because I'm already in a nice little line waiting to get gas. So 10 krona, 25 euro. That's how much it is for gas. And look at the little box car. I don't even know what you want to call those. Eco-economy made cars nowadays. Now what you see me driving on is known as the motorvej. They have two forms. You have a motorvej and a motortrafikvej. But this here is basically the highway. I'm doing speeds of 130. And this is basically the only place you can do something like this. But again, I'm going to shut off the camera now because only trained morons and idiots drive with the camera in my hand. I wonder what the people in the adjacent cars are like, look at this fool with the camera driving on the highway. So let's put this away and focus more on driving. The train guy turned in from here. Ja, og I skal held og lykke i fremtiden. Og det vil vi gøre med sang og med taler, og vi vil også servere lidt mad for jer. Allerførst, så starter vi med Poul. Poul er skolens leder, og han har noget at sige til jer. Ja, og jeg vil også starte med at byde jer alle sammen velkommen. Jeg synes, det er fantastisk, at der er kommet så mange mennesker. Selvfølgelig først og fremmest velkommen til jer, der nu afslutter som kurtist her hos os, men også hjertelig velkommen til jeres familie, ægtefæller, børn og hvem der nu ellers er kommet med for at fejre jer. Og så først og fremmest selvfølgelig et rigtig stort tillykke til jer, der nu afslutter med en afslutningsprøve i
dansk 1 eller dansk 2. Som I jo måske mest af alt ved, så er der så meget fokus på lige præcis danskkundskaber i forhold til udlændinge i Danmark. Og kravene bliver jo ikke mindre, de bliver tværtimod større hele tiden, og der bliver sat i dag rigtig meget fokus på, at udlændinge så hurtigt og så effektivt som muligt bliver i stand til at begå sig på vores meget mærkelige og meget svære sprog, som vi har i Danmark. Men I har jo netop bevist, at det godt kan lade sig gøre at komme igennem et forløb, hvor I faktisk har lært det danske sprog på et så tilstrækkeligt niveau, at I har bestået en eksamen her hos os. Og det er vi selvfølgelig stolte over, og vi er meget glade over det på jeres vegne, at så mange kommer igennem de her ret snævre nåleøje, det er at bestå en prøve i dansk her hos os. Så et stort tillykke med det. Og så plejer jeg også at minde jer om, at sproget er jo noget helt specielt, i og med, at det er jo en levende ting. Og det med at lære sprog stopper ikke med at få en eksamen. Så jeg vil kun opfordre jer til at fortsætte med at bruge det sprog, I har lært, og udvikle det, blive bedre hele tiden. Og det handler jo om, at det sprog, I nu går herfra med, at I får brugt det der, hvor I færdes, i familien, i skolerne, i daginstitutionerne, i butikkerne, ved busstoppestederne, hvor som helst I nu færdes, er det jo vigtigt, at I bruger sproget, for at det hele tiden kan udvikle sig og blive bedre og bedre. Det er jo det, der er målet med det hele. Eksamen er en vigtig ting, og det er jo rigtig godt at gå herfra med et bevis på det, man nu kan. Men jeg har kun opfordret jer til bare at fortsætte og tage på og gøre sproget endnu bedre og endnu mere levende ved at bruge det i hverdagen. Så det håber jeg for jer, at I alle sammen får en rigtig god mulighed for, her hvor I nu er, i jeres andet liv end i sprogskolelivet, på arbejdspladserne og hvor I nu færdes. Og det vil jeg så også ønske jer et stort held og lykke med, og så igen tillykke med eksamen. Ja, så skal vi synge en sang. Og det er den, der hedder Joanna, som er den første sang i jeres emne. Ja, vi skal synge Joanna, og den kender I jo, i hvert fald de klasser, vi har haft. Der har vi sunget den cirka 100 gange, tror jeg. Og det er en sang, som handler om drømme. Om at drømme, og vi vil gerne håbe, at for jer alle sammen, at jeres drømme bliver til virkelighed. I har sikkert mange drømme om, at I skal lave fremtiden. Vi synger sammen.
har været en fantastisk klasse, som er både dygtig fagligt, men allermest har I været fantastisk sociale til at passe på hinanden og på at være hjælpe hinanden. Jeg synes, det er flot, at I er kommet. Kan I komme? Jeg står og fortæller, hvor dygtigt det er, både fagligt og socialt. Det har været en fornøjelse at have jer, og jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden. And as you can see, this is a Danish traditional graduation. When you're done with anything that you pass an exam in school, you get, you know, the flowers and your graduation paper. So this was a great experience. I enjoyed it. I'm happy. Danish is now over with. And now I'm going to go back home and get my apartment or lejlighed cleaned up because it's looking kind of trashy. So let's get back out of town, and I got one more stop, one more surprise that I want you guys to see and learn. So let's go. This, in my opinion, is the pride and joy of Denmark. Normally, you don't really see windmills, especially where I'm from in Florida. We're just a really flat land, so we don't have windmills. But here in Denmark, oh my goodness, there are so many of them. So windmill in Danish, vindmøller, vindmøller. And these, unfortunately, are not the windmills that I work with. I work with a windmill company by the name of Vestas. But these are not their windmills, unfortunately. I believe Vestas windmills are a heck of a lot better than these, but it's all the same. It harnesses energy. So, guys, I want to thank you for being with me on such a great day. I hope you learned a lot of stuff, especially about dance culture and graduation. I have not seen a graduation van yet. Basically with these students, I mean, they go crazy. If I catch one in Aquinas, I'll definitely put that on film. But I'm gonna end here, guys. Thanks, have a great day. Officially summer for me right now, so I think I'll just relax. Make sure you tune in to the next video, and please keep a listen out for future podcasts. Links for all that will be down below. Have a great day, guys. Bye.